aha muzigiti ogwanya mitango mu rurembo rwa Mbarara okusara Idi kwaebemberwa district kadhi wa Mbarara Sheikh Abdara Mukwaya na bwanyuma bashoroza sente ezo kombeka muzigiti. Omutwalo guwazze nazo the 10,000 you have, the 50,000, the 100,000. No work akadde kalete muddu wa Allah. Nobody can reach the climax or can attain success without struggle. Mbera yoku ya suicide abantu ebiro ubundi beyita munonga tinkumanya yani stress yani chi mukamanya ngo ensine yitu wangana atukunda wanga tukubasa kureka takayi hamu amagara abukuba sente zabora abukuba umwana yanga kusoma abukuba mukazi yagenda yona arahangana abimanya obunyisirize oyekwase mukama kandi mushohare muze gukora ranga karabe akubasise noza kutunguka noza kubakurunje. Omukusara Idi omurugo buyenje ha muzigiti ogwa Masjid Salam abasalamu bashabwa okwehara okubengo bya omuruburo kimwe okusara oku kwakorwa Adam Abbas ori imamu wa muzigiti ogwa Kakoba Muyenga. Twabaza kukika nk'abasalamu no wakubire twine binje bikuteganisa ningashe bikutusomoza nk'abasalamu umuri ebyo harumu nk'obutabana unity obutakwatana nk'abasalamu abasalamu tuchine mu disunity na muno muri Mbarara yitomu tuyine mu bibinja ningashi group sisters zo mutano ibi bitugaruize nyuma so ni interera abasalamu bono murango ogu ideji ebeye nkwatanisa ebiyo kugaruzo bumwe bo busalamu kuko ruhanga arukutugambera buri musalamu kwatagana kundana na mutahi wawe. Abbas Hona yajumirira ebikorwa by'abana abehindwire banyantagambwaho obwo barukutuntuza abazire babo kandi yashaba ko muzogo gurwanisibwa buri omwe nko kwari kubasa aha muzigitogu entibiro nizo zabagwa okuhwera abo abatine chwera. Allah tusozeza kuyita kuyideno tudisemo bulungi nga tuli balamu tetuli balwadde naye yide baddemu okusomozebwa obwavu bungi emisolo gyalinya bizinesi tegitambula tubalije zezi ide zitwire nturaba muri za burijo eje ine menjahoro atwakiye na economy nubwo kubutine cyo ine Idi notekwa kusemererwa Idi nizo bali kusemererwa ari umusiramu wene Nde Edwin Ram na Nagudi Fatuma.